Khubor Pibaro na Don Bosco Media Network Yuan Rakshapi ki Khubor Niam Gejala jong katayo beningkong jong panay Lber Hajar Arpun Rio. Kimat bakong san hakini katayo kilong. Betha o Archbishop Victor ki pat Catholic banduay na kabenta kajingsuk haperthay. Duway umus Reverend Leopoldo Girelli unong kitkin jong pop halum jingtep Catholic hatura. Lburam kaseng salishin bat ka parish mau pedang ye ki lingdo pathamai. Bat yo jingkot jingkia ki pat riunget ha ka Bible Convention ha umpling parish. Bat mentangin parish ki Khubor bakam benya. Ukli kabalang Catholic jong Khubor Niam ba Shillong Archdiocese Most Reverend Victor Lingdo Hakashithi baulat ho hakan riu terik Lber Shabaro ki parish priest ki seng riu niam bat shikipat ba Catholic ulaken tujur ban penlong ki jingdwai bakerpang bat ka jingsha jing et na kebenta ka jingsuk ha kaperthai baro kawe. Archbishop Victor hakani kashithi ulapen ken mau ya ka jingkalang kathma ha ki babun ki ri jong kaperthai kabalabu ya ka jing em jong ki briu ha ki jing e ki bakrau. Ulong Kajingdon kam bakong santam hakini kapor kalong, ban pa show blay ban duway na kabenta kajingsuk hakiri kaperthay. Ula ay kini kajing betha bat jingkentu shabaro kipat Catholic jong Khubor Niam ba Shillong, ban yasno ktilang bat kabalang Catholic kari India baro kaway, ban penlong ya kasngi ublay kapra tarik Lber Hajar Arpun Rio, kum kasngi ban duway kerpang na kabenta kajingsuk ha kamas bakut bat habaro kijing yaseng. Ban penlongi kejing duai rosary haman kesngi hala ki ying kisem Catholic haki parish bat haki ying riuniam naduk ke pra tarik Lber haduk ke khatsau tarik Lber Hajar Arpun Rio na kebenta kejing suk ha keberthai bat na kebenta ki beriu baro ki basyakta akani ketma. Ban penlongi kesngi thok ding ke khatlai tarik Lber kum kesngi syak jing et bat kesngi jing duai bekerpang na kebenta kejing suk ha keberthai bat na kebenta ki tu ki balangat ki jing e babonjat na kani ketma. Archbishop Victor ulapen kut da keboong ai bi ki jing duai ki jing syak jing et bat ki jing len ladi jongi kin longkum ki jing terwa berit ha khamat ublay bakathma kan kutno bat ban wan biang ke syongsuk ke syongsan ha keperthai baro kawe. Unong kit ktin jong pop na Vatican hari India bat Nepal Most Reverend Leopoldo Girelli ulali jingo ikatura kenong ba jong ka West Garo Hills ha ka shitarik Lber. Uni unong kit ktin ke Vatican ulakiw showlum jingtep kabalang Catholic hatura balasinran do Bishop Khubor Niam Tura Diocese Most Reverend Andrew R. Marak Bishop Sindrop Most Reverend Jos Churakal bat umentri rangpa Conrad Kisangma. Habaw lapoy hakliar jong ni ulum jingtep unong kit ktin ke Vatican ula duway na kebenta ki mensim ki blathya haw ni ulum jingtep na kebenta ki pat Kristan Catholic halum garu bat ikipat ba jong ke Meghalaya baro kaway. Ula duway kerpang ru na kebenta ke mensim jong pernu e sangma unong yalam ubalapaw ke nam ke burom hari India kum usyong kenor ke ying darbar Lok Sabha Menteri Cabinet ke Ministry Information and Broadcasting bat Menteri rangpa ke Meghalaya. The last year, she was from Kerala. Missionary from charity. She belongs to them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us make holy the grace of all who believe in you. And even though their bodies lie in the earth, they trust that they, like you, will rise again. Give our brother P.A. Sangma peaceful rest in this grave,
until that day when you, the resurrection and the life, will raise him up in glory. Then may he see the light of your presence, Lord Jesus, in the kingdom where you live forever and ever. Amen. Let us say the Our Father together. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into our sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. This means I must say one prayer, common prayer, for all to Jesus. Langsung set po. Habis apa dah? Oh, gaduh ha. Dia apa? Kidukot Jongaseng Riuniam Solution Jongasin Pol Baar Shillong Province Kile Kenduk Lang da Kajingkemen Kebakrau Ban Lek Burom Ye Kilai Ngut Kilingdok Bethamai Jongkani Keseng Kibala Syak Penkentang Lingdok Soblei Hakini Ki Kendiat Benai Balala Yakini Kajing Lek Burom Yakini Kilingdok Lapelong Hakashitarik Lber Arjar Arpenreu Haparish Mau Pedang Kini kiling dok sok belai bertemai kilong, Reverend Padar Bandhu Molsom na Jela Tripura, Reverend Padar Joseph Kandulna na Tezpur Assam, bat Reverend Padar Renial Banchans Kem Sindrem na Maulai Nongkwar Shillong Meghalaya. Ya kini kejing lek buram ya kini kilai ngut kisok belai bertemai, la pelong haparish mau pedang, ha keshitarik Lber Arjar Arpun Riu. Yaki program lek kemen kini kesngi lesdang de kejengker ku ya ke ying school bethamai bat ek madan ye lek kai basketball de Reverend Padar John Zoziama provincial balasin ranlang de vice provincial bat economer jongka province la pelong ye kejing duai bekerpang how blade raiken rat ba un kerku kerdo bat un the kejingai e habaro ki bedon benta ban pendon kam ye kini ke school bat ek madan ye lek kai knang bikin nang roy ha kejing nang kejing tep kajing eat belay haka akor ke burom long briu man briu. La duai kerpang ru na kebenta ke roy kepa jeng kisam lakin thai bat chenrang jong kani ke parish. Hadin beladap kerku ya ke ying school bethamai la bot sekejing kenya mas bekot bala pen menta da usok belay ban chance kem syndrome. Haba ulap haria ya ke ketin jong belay. Ula kertiang din sekejing kot bekerpang jong belay ban long ki basyak skor ye ki kentin jong u bat ban ya lang ha kalenti ba ula betin bat kedau da kejing shania bat jing shlur ula ong ru ban sngap bat syak skor ye kejing khot jong blei ubriu udon kam ban long ubakloi ban inok shadin ye ki ke ba ukhen kor bat u e ha kejing em jong u Ubriu uday ban long ubashlur ban lut ikjing don jing em ban tur shakalenti ke ba tip ru Henry ke ba pensyong nong rim tang ha kajing shania teli telan ha kajing peniat ublay. Kajing keladur jong jisu halor ulum tibor ke penken mau ye ki beri barok ban long ki ba kongo ki ba dap da kajing nget bat ki ba kloy ban kenther lut ye ki aka barok bat ban pet kliau tang shau jisu. Kajing keladur jong jisu kediban wanra kajing keladur ha kajing em jengi shimet ban perthuk bot ya jisu Kris. Endalawan kemas bekot lapen bot seda ke program lek buram daki dekot jong keseng solution bat daki para Kristan kini ke parish ki baken Thup ik jing ruai besok mensim ye kajing long lingdok soble na ke choir jong ke parish upadarang ba jong ke mau pedang parish ula ai kajing keren pediang sngobha lapen kamru ik jing sngobha sya kiling dok betmai batru ha ki riu pau khmat ki bala syak khot sngobha syakani ke lempung lek kemen ha kini ke sngi ki khana school St Mary's ki la syat itnat bha kini ke sngi kat ba ki samla pen kre ban long riu niam
kila ai ke jing ruai besok min sim shapang ke jing koridor bat ke jing ping min sim jong ke jing long ling do. Reverend Padar John Zoziama Provincial ha ke jing kren ula kentu ban buram bat ban e ikiling do. Ula pencilur ki pat ba ban kershan ikiling do ha ke jing don kam jong ki ban pendep ya ke deity jing em min sim. Kasap district ding paso kala ai ke drama lingkot halor ke jing im jong ukun sarong auria ke basyat palang syapang ke jing sebun bat ke jing he men sim jong ki lingdo na ke benta ki kam jong ublei. Reverend Padar Sagar Bandhu Molsam ula kren na ke benta ki lingdo pathamai ha ke bau le penpau ya ke jing sngongo ya ke jing bha bat jing sebun jong blei ha ke jing im bat ke jing ya lenti jong kini ki lingdo pathamai. Kipat ba kini ke parish kila penpau ke jing sngongo bat ke jing kemen bekila yo ya ke ying school bat ke madan basketball bethamai. Bat jing kemen bekila yo ya ke ying school bat ke madan basketball bethamai. Ipailan ka ng Bolshoi, nais pa ang laipuan. Sen
Kos Bukun, Kat Kumu Matius. Hakata kapot. Ujisu Lber ya Petrus. Ucakap bat ya para jebu Yohanes. Bat ulayalam kerpang yaki halot ulong bajarong. Bat lapan kalado ya hakmat canggih. Hakmat jebu raten jan kum kasni ati jan jebu la le palang kum jingshan. Kesin Rose of Lima Parish Umpling harangkat ke Komiti Balang Dong Lum Surak ke Lepelong ya ke Bible Convention ke Besisngi ha ke Shiterek Lber Arhajar Arpun Riu ha ke Balawan Banyalap de Reverend Padar Thomas Etiel harangkat ke Jingsen Ranlang ubak Kupar Shadab bat ke Kenhon na Divine Retreat Center Ketri. Hakapor min step lasdang de ke praise and worship balayalam de ubak Kupar Shadab bot sekemas bekut bala penmenta do padarang ba ke Umpling Parish Reverend Padar John Walang ha ke Jingsen Ranlang Reverend Padar Thomas Etiel kisestar lembat kipat riunget. Ha ke sening ke kraw Reverend Padar Thomas Etiel ulaong banwat yu ublay kalong kumbakil sejrong ulum ha ke bangi hak ban mat ik jing tat ke jing luat bat don ru kapor bangi kwak ban inok tang shiteng riat Henry de ke jing yaisha ba ke jing mut baskem habangi poi hajrong taulum ngiyo ya ke jing itenat ke saudong saukun bat ngiyo ru ya ke leer pengat kumju ru ladangi yaisha ke jing duai banwat yu blay klempep ki jing ai ki bangi yo kan wanra ya ke jing sup bat ke jing kemen hangi Hakanok Paisngi, Ladon Gajing Mani Sacrament, Balayalam de Reverend Padar Thomas Etiel na Divine Retreat Center Ketri, Hakababun kipat reunget kila yokma ikajingerku bat kajingkot jingkia. Do you feel like that? Have you experienced that? Once you climb to the mountain, the first comes to our mind, that is a tiredness, that if body gets tired. Then what happens? We feel to go back. If it is not, if we are not intentionally visiting, we feel to go back. But let's say la dangim don shu kata jing kwa ni so kwa ban wan pai no na mar ngi smo that ban kiu pun dab yu lo. In this month, and the month of February, last month, how do you apply I got a chance to visit Tawang. Have you visited Tawang? Ngala yo kala ban lek kiu yu lom Tawang phila ju lek nem. Have you heard about the place Tawang? Phila ju yasno tharai saphang lom Tawang. Tawang is a border of China, India-China border. Kadi ka dok ka border hap neng ka That is part of Arunachal Pradesh. Kadi shibanta ba ka state Arunachal. We fathers, the Vincentian fathers, we made a 2 days of outing to Tawang. Gi ki padar na po ka Vincentian ngilap yan lek arsngi shatay sa Tawang. And what was my feeling once I was climbing to the mountain there? Kaya kita ka jing snow junga habang alakiw ito ki lom Tawang. It is too cold. Kaya ka jing kriyat. Once we reached, it was a -4, -5, -6, -8. But kita ka jing kriyat kala po ito -6 san prehadu pra. And it was too cold, and they find difficult. Too cold, cannot climb. But nga snow mga siyam jing jar ban kiw ulum habang kriyat. The another feeling, we are not getting properly breathing. But sa gawin ka jing nga snow bang kalamla ban ring We feel breathlessness the time that we were climbing. Snow du men siem habang kiw tu. And once we start climbing, we feel to go back. It is better to go back. That kinds of feeling we get. Kalimat ka mga sedang ban kiw tu lum ka don ka jing of nga ban wan pai no. This is what happens once a person is entering into the prayer. Mountain is a symbol of spiritual. The mountain is a symbol of God experience. God experience is not something very easy. Encountering with God, praying in the chapel, and going for a convention, attending a retreat. These are a
mountaintop experiences. Kini kita ke jaga balongkum lum bangioma. God experience is not very easy for us. Jioma yo play kam day ka basuk na mata. We may feel tiredness. Ngin sayoma dia ka jing tat jing. We may feel to go by. Ngis ngo ko mangin wan pai no. Sometimes a question that may come to us. Don ka jing kaliru ka ban wan hangi. What is the use of this prayer? Kan men toy you ban duai. There is no change for me. Don jing kalai e. There is no change for my house. Don jing kalah ka ye. There is no change for my husband. Don jing kalah holok. There is no peace of mind. Don jing suk. Why should I have to visit a retreat center? Balengan should lecture retreat. Why should I have to go for a convention? Balengan lecture convention. Why should I have to go to the church? Balengan lecture ying mani. So a kind of discouraging feeling that may come once you climb to the mountain. Ini jing du jing kermen kila ban wan habangi sedang ban kiu lu. That is the first experience everybody may have. Katanga de jing yo mat ka baning kong ka bamangi wei pi wei ngila ban yo mat. I take your attention to the place where I have visited recently, that is in Tawang. Bangan ya tu biang sya ka to ka jaga ka ba ngalek sya po ulum tawang. As that we were climbing to the top, Dan manginan kiu sya tai sya jero. this was our experience. Ini jing yo mat jongi. But once we reached to the top, Ban hadin bala poi par hajro. you know what was our experience? Sip ei par ka jing yo mat. Which cannot be expressed through the words. La syu ban batai ha perthai. So God's own place, Katai ka jaga jong a uplay. beautiful scenery. Ji tenat ka On the jaga. mountain, Hajro lu. we can see the surroundings. Ini yo ilut saudong. So beautiful place. Ji tenat ka jaga. So we feel to remain back. Isno ko apan ban syok. Just like Peter was telling to Jesus, Hikku Petrus ula ong ho Jesus. Lord, let us stay back here. Ko try long mangin sahang ni. I shall make 3 dwellings for you. Dan sa sinano artli ki yen. No need to go away from here. Nai mi shu na It is better to be here. Kadang bhawa syok. My dear sisters and brothers, Komen parashin rang. anybody who grow in the prayer, Mano ki bala kiu ha ka jing dua. anybody who is traveling through Jesus, Mano ki bala ya lenti show Jesus. anybody who is traveling with Jesus, No ki ba ya lenti baru Jesus. even if there is an initial struggle that you may go through, Wala doni tai jing e bered ha ka basdang. but once you get into the prayer, Keleman ko ba pila rong na ki jing same dua. experience of Peter you may get. Syu ka jing yo mat jong Petrus ru pila ban. It is good to be here. Kun sa ong kalong ba bhawa. There are people who are very spiritual sitting here. Don ki bru ke ba duai bha ke ba syok hang ni. I have introduced in front of you before the time of my class. Bangala ong ye piru ka to kan ni ngalawan rahang ni ha ko re ma. If you ask to them, Lada pikali ki. they say that yes, the prayer really helps. Bakin ong ye pi hoi ka jing duai ka. Kabalang Shnong Catholic Third Umsning Parish, Hakashitarik Lber Kalaraki ka Golden Jubilee Jingdap San Posnem. Yakini kabalang Shnong la ainam ha kajingada jong ka Trinity Bakot Hausnem kat kendai spa nyau pun riu balas dang yaka. Hakini kesengira ki Golden Jubilee la pelong da kemas bakot balapin menta do Reverend Padar Pius Shadap Parish Priest ko Umsning Parish ha kajing senran lang Reverend Padar Kinsai Kurba but Reverend Padar Lawrence Carluni ki Sister na Khubor Niam beper ki Catechist ki nongkit kam ka Parish Pastoral Council Umsning Parish ki rangba balang ki balai pencingan lang hakini kesengi. Kejingdon lang kirang babalang bat kitemen basan na kabalang Presbyterian jong kini kesnong kalapin rehem da kejing sngow it hakini kesngi. Assets kita gibre warus pa. To Abraham udon ki ot bon tali namar station Palestine kham khay kodor ki ot. Udon ki jakarep. Udon na dom shodom. Handrai habau blai om me. Like sya kani ka sakabangan pai hi uklam on air. Uklam on air. Banang tau blai ong am spenroy pi. Ya ki kon ki ti jung pi. Kom ki siap hadu dio. Bat kom ki klor hapo sahib benai. Andrai uklam don kun. Tambong nek. Tambong nek. Makabay ko mo blai ong na sawar long. Ndal ayo kon Isak. Ulay om lay kinya. Kinya ayo ne kon jung ne. Uyam ususi tambo kongo yo ulay. Daw kon jung kelis lang berat. Ulay sa pendapan dia. Kata ka jung Abraham. Kiralay sa tolo more barhanta ulay om Abraham. Ngalai hadu kan no me e jana. Ngan ay lut ya me na dong sedong. Dena do kata kapor mengilong kikun kiksir jung Abraham na gajingay. Kajing kloy jung bandino na dong sedong.
Ban ye ka badu yu blai bha badu lon na dong shadong. Kalapen ruspa yu bat kalapen ruspa yang ay pino. Tahagi ni poro kadon kum kata kancingnya. Mosi sem pembangai seminar kibri kikeli. Kata dong donen kibri kibulong kum Abraham kena kepor dah bon. Kalau dua yang po hospital dan way long kumi. Iwalapun kon jan kha. Kinos ki doktor ki ong dai ban pen do no pa kumne kum tai pa pang bastam. Hagapor balai duai nga ki ong nga le kum no kadar. Ngar mamnang ban juba na duai. Andai nak jengai ang ban ka ba ya binai kon ba ba ya mga ngalai sesnon galapoi sesnon khasuk khasai dai kon kita gibre mas kam ka jengai kum Abraham kajing pule mata gasni kapan kata ya ka donor juna jung hero hato ngi don em ka jengai kum along Abraham hak history juga GM jungi kita lagi spa lagi hajar lagi sang di bapan i bau blay bat laka kular andai man kapor bagi tengko jinge istan manar tertin man kapor beran problem tip kan long kumno andai blay layarap lagi spa sin andai jing long breu jingi kapan long artertin warabor the gospel kita kesmi ke krench hang jing keladur Jong Jisu. Kajing keladur Jong Jisu. Pada kilai po Israel lalu mentah mene, hinlap une ulun tabar. Kajing alam lagi beri lagi kosin, lagi kau kosin. Udah ulom sya kencang ha, ulom ba itenat. Mana pipoy yang tahajrong, kadon kayeng mane kebagi khot, kayeng mane transfiguration, kayeng mane bekeladur ujisu. Barakmat kita kayeng mane kadon kayeng mane jong kiangut Moses baru Elijah. Kane kapan mau yang ay hero sa gaway kajing sisya. Moses uklam no iyo bandrung sekali kabalakulan. Namar ba mau ulakum tams neng yo blay. Nagajing dom jungu. Bat da kini ki Khubor ngila poi shika bakut jang kini ki Thup Khubor. Ngi ai ka jingkit bok ket riang ngi pi baro bat ba pindon ha ka jingkot ka jingkia pinchat pinklan. Ngi kerpat ipi bela dedon ki Khubor baja ha ki parish ni kishnong jang pi ba pinpa na pentip shingi ho teu number badon ka screen jang pi knang bingindang la ban penmi man ka tayo ki Khubor Niam ka jela. Kublai shibun ublai un kur khu ipi.